Welcome to the Garden of Glory, a place where faith blossoms and hearts rest in God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 8, verse 1 to 5. Christ, our Heavenly High Priest. हेब्रेवांक पत्र 8 वळी 1 ते 5. जेजू याज्ञिक मोदेस्त आनी सोर्गींचो गाभारो. जेजू आमचो परम याज्ञिक. आमी सांगून आयल्या तांतले चड म्हत्वाचें म्हळ्यार हें: आमकां आसा तो परम याज्ञिक स्वर्गार हो वर्त्या देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तोच गाभाऱ्याचो आनी मनशांनी न्हय पूण खुद देवान बांदलेल्या असोल खोऱ्या तोंबूचो मुनियारी. दर एक परम याज्ञिक दाना आनी योद्न समोरपूंक स्थापलोलो आसा. ह्याय परम याज्ञिका लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत समूर्ती प्रमाणे याज्ञिक पर्यान न्हय, कित्याक समूर्तीन फरमायल्लीं दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञिक आसात. हांचो सेवा धर्म सर्गींच्या सेवा धर्माची फकत एक चित्र आनी सावळी. अशेंच मोइजेसा संबंदी घडलें. मोइजेस तोंबू तांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयल्लो त्या नमुन्या प्रमाणे सगळें चोत्रायेन कर. Jesus sits at the right hand of God, the true high priest who serves in the heavenly sanctuary. The priests on earth serve in a temple made by human hands. But Christ serves in the true and eternal temple, the dwelling place of God Himself. Earthly worship is only a reflection of the heavenly reality, and Jesus is the perfect bridge between heaven and earth. Let us pray. Lord Jesus, You are our high priest in heaven, offering prayers and mercy for us each day. Lift our hearts to Your presence and help us to live in Your grace and truth. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May your heart remain lifted to heaven, where Christ, our eternal high priest, reigns forever.